Topic dong bukono tino wala. Topic. Taichi contact 1 month already mo konga pedare. She door mi chwala door nuere. Sekut. Ka gambela. Enono. Ka the reason pin gnu kut ko why nuere mi sialara dia bon kot ka area dan te yintin ko naka yere. So by pin torbiel. Chayu kamrar langot ko ene gwan torbiel mo wo we nuere wo kut kini lan ga tajer by yen ka ba mo ke fine ke ba kan yo enono jibunchu do changani bada did bo malaoga did ni chiang wa chayu palentama sina ko direct from adi do da chango che jen enono kuna la ko de lao bidunwa ben matu ke bi ben buru ke bi la ben jima den bi mi boka de bi ko ben yo mo ko de yo enon so ku question na on en te sinwer dial siga bit allow sha normalize in situation allow nokeje en man to ka shi mandan enon o dor ke lan kula dor ndi ni jen kata bom we la economic we ke kwak tan ko ni changana ta ka te de den cha ku le jeng ne la ba le la tu je ka tijin ko New Zealand ta cha lo chi we jin cho le Gaza la cha open air prison anon ko te lo go jel ka ne ko tin la one ne ngu bit ka ga no ro especially kan ga no ko to kum ke yene ko no ro du ne te yen ga wat te ko kum ke kan kwar no re di alta la ro dien ben lak nyam dun yene de nok leng roi dien Eto go ne kano te na mani ne tele legal base tele social base mabdin wari pinu ne de ka ban nang ka torbili ka New Zealand ke je tele gero cha ku je ko ne okay ka nuare ka dor mi gor no ba ku yak ni je tele reason okay tele lawful reason mi de la te china da ko ke New Zealand ke je mi de je support and legislation mi no mo tele je so na ni kene kon gad nuere kon te ku kuma ten te wi kom ni ken dial na me chela na dum ten kwe garode okay ken dial wona kwar ke bel ni men di no ga te ne bi nuere bi te ke New Zealand la hosti ne ngu ko didi ni mi se sente me completely okay se sente me kan ta si do na the bit ngu bit ke na men ci biir gi nuere ci kan yen nga nuere ko ne te kan New Zealand men bit gana lengu kane re ko ne la jiri ka dan ka ke ko okay kan ga nuere tan ko ne pin go ne de nuere de ga chen go freely ka gambele ka nuere ci ga ber ko kan ga nuere yaro dien mat ga ber chen ga New Zealand toy ga New Zealand lel kan New Zealand tele mi jeke okay so bran nuere na kwirak baben nyo to ji nuere kamal kan gwamo kon nuere ten dial en kokin tan la ngate kon bor bang eling no to mi jira mate gwich please shu nga yodaka no benga la yodaka yo anan so nimi de la ye de lim ga jow chuara nga disturb yo so ga nuere kon te kuma kan ni me liu che man dan ton jikam de ane intel capacity te ran nga ka gambele man mi yente tanna te dum ko de lim ne kan brand bin te nyuro dormi kine chara woni ne bin te tin ga yenta amber mo and for the reason ngu woni ne chala nuere to ne ne bin ko gwacha ne bin natin ayo ko nuere ba ga pin torbele buine ko ne laji torbele ga ka kidin kujimi bat ko ya kamra la ngote gambele ka ken ga nuere ko ndai chondien de kula goñ bitke so ci bunji ga bet okay kaneden neden de top la wa ne nuere pet ga ni jen okay really hello are you crazy ka kon society mitedi and no more ngu wa pet ni jen ga jam okay jen ken na to la ka ken pet ga ni ka to
while tena ke te wana wokon ka pai chikon woka pai rewde already ti chinweri chicken kut ka gambela okay imagine when mi chana gagretin and to make thing worse ken gad kono kule biet ko kuma torbiele kien ken jiken kule lel rota kuna le jal ke illegally mi jini guru wi ke nyene nyang kodi ke yuti dan duet ke 1000 bur mi guru watar pam kodi ke yuti pa bandwe okay kan daro ne de let ke ngane ka gad kon ala torbiele kien kwa la ko tu dori kien ku chi man kien te ni immediate family ni kien ku le jal wo ka lara wo ka ku wo ke ni ka torbiele kien kwa nuerente kokien dial kwa gale jaku le kot illegally ala okut ke nueri che contraband kwa yutu ngwan ti chade mi yorpin ran ti ki ta na tiran ke da pot ko dere ke yorpin kwa gale yorpin en nueri re wen mi chwalo wona ne ye weidin imagine that guru de ran me char ke ye mat and mo point okay o mi ke no kullo ko wona ne malat ka mo a kwarin didang rew ko lar ke ne ci nori ci kan ba kon gare de yutel ne da wali resignment man mala tan ko chaka ko mala ling no to ne ne e ne mai kan ma tan ko jandar wa malat mi kan ne kulat a kan ne kulat de tele ne dang di ne dang wel ti ci resign ka ga nori for over a month kami ci pay che bel de kan ne dan di ke ne dan wel de resign de la ro len malat ke nori ke ja az dor che gwa ko ne ma chang lat ke ne ka do do dim chang ken ber chang ken ber mi cha ga gag gira ke chicken kut e mi de lok enam de kon lok de kon lar na mo che gwa okay ko ta dong tin te chur tin te ru ni tin te ne ti baran bi ba kwak na mim ka dong bi ba kwak na nyen ka ne di chu je long ka tin reina dong gwa mo ti tele ram do den tele wat okay tele wat mi de ku lo par ro do ku de be ala re de je ping okay siria ke chu nga gwa tai tai la ro chi nu ri chi ken ko no mo chang lat ne ke chai ne chang lat ne je ke ken u jang ne mi de ko na la re yi na me cha gwa mi je ram te ke sen na me chi politics okay go withholding public service by itself as a mean of punishment a crime karam legend okay a crime de kon bul te pon crime with the crime de den nyok chala le ro den gene kon ko la kwar ka torbi lu kuma ka position ke nden ku no le representing ku no le nyok ko ne ala contraband management with benena mo manage with ben ne dia la we chentitin chentitin de ko le tel tin di amu ka ra resign man me chenta simple question ku to dia to pat mi ci de tin amu le de mo ko kum mi ya ga ci mo tin yeah so gati yang di ngade request di jak de approve okay request di jak de kula approve then di hajan enam milling joda so mi ko kona crime la re gunu de crime do di ne nyok anga kulu anga jiego ka nuere dia ramen jiega nga mede kula gwano kula koni chi mani kien gan kwar ka tor biel kien ku ne dia ko kien ku ka contraband ka yotu ngwan imagine mi gitar pam ko bai jigo yuru ku dan di really tar pam ni tanga dan is less than 30 minutes ka watu ne yuru ku dan di pin geje nu wi ka jawo method me 300 400 then jawo mitini jane 15 minute drive from Gambela town nama ku kon le na dor di ga che ma ko ne kon an la ne ko ni je cher kon ge ne den la ne den chal walking dead people ngunda ka ni na re ko ga che ma te la na ne ku mo ni yen ge le mu mendong me de let ke ye gol de yen gol we binero da je nyal ge je runda le mu chen ngai ko tel chaon go duk de la kan ne kon ko ne
ba con destroy again ke bina tan na nyuro mak ni chai ni na jo ke no comprene pale na ni chang lu ku ne piet gani jen are you crazy piet gani jen china thi ji to ne go ne content ku di la di ten con man di ne ten content dong boran ga kam go ro re je pin dong we ke kon to we ka ko bu ni kan dial ki ga ta mere gambal ka te le me lar ke un bit ga na je la thi jo na che yen ne dial ko ken boten la community dan en de den yen wer kwa ne te ku mu kwa ga pel te le me de yen le ga ten la na ne wi mo ne yen ke le ngu jiran me bat ga rai du tigi ba la ro chi jiran bi chang ga chiang mi chen chiang dan chang ne dial wi mo no ba ji yot pin re na ba ga la ram te lot ken na ne ga to ante me te kon de gambel cha nga je dur dial o no chi dur mu to chi dur mu gwa tel ko ne de te ret me lar ken chang ne je na disa ba ba nan yang cha la nu ku tin ke yang ya ju nu ku me de min dit ye ne ana me ga tin ga re tu man e chi na je e ko la go reason en chi le tu nu mi chi mu re gambel akwa reason je ga lem reason me to enwere ke be kwira jende na pani gi jawo ne ke tu man kwira me na ka tin bona dum kwira mu lu no tin bang da la go amu bir gana men ku bir gana alem so gat pal yen gat yang cher mi che yenen so they request ni kun de yen ge jak de ka approve request to join anan de yen ge jak de ko kula approve then you can join me anan so mu bir gana enyok yen ne ko te ko kien den chwale nuere ten rar kieta wine anan bidien bo gwan pundi ala ko na te yente bidien tele reaction ne de roi ke ne de kalkel but amu cha da ko ke ten ko te ne de la roi ke ten ko ni sia entem meta kon anan ke cha ler menana de large okay men de large kon ne me chele na politic chele na gor komni chi gor muka e wodi community ke le wodi all hostage e wood ke mi chalu modu julu ke ogoro bi che mani bi gore ke bi de community ke mo ke le mena ga de kon ku ile represent de ye kula characterize di yene to other dirt anana gati ankari ko zu kan jek so di nyoko jeng anana gat pa chere ko the che I'm adding him right now but it look like che charo de longer ban anana so ken kon nueri guru nene de kon take his stand me de kon akan when me it has been going on for far too long katel milan nueri je ngu yen ge dit kon ge jamo ngu pin go kon kut ke jamo ga ka manare adan mi channel ke yo kon ke ti cha turbile ideal cha ga termine di tel turbil mo ku neolan mo ga nueri mo ku ne anon ngode bitcoin ngu me bit ga kon ngari ke mare ngu lip kon ngu lip kon mo yen ngene dial ngene nuer dial kan ni